Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagashi terik unai weng arajar kat kendai ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People kalai kendu yang menteri ketenat ka koi ka khia ka sarkar jilla ban yakren halor ka jing jong ki nong trei jong ka GVK EMRI 108 Megalaya ki bala penlong da ki jing ki ka barang yai beteng hadu menta kat hadu bakalakta ya ka jing jing syakri syaki pait ba nong shong shnong jong ka jilla u General Secretary ka FKJGP uba Dondi Khongset ha ka jing kren bat kilat patai kubor ulaya thu ba ka jing kren bat u menteri ka koi ka khia kalong ban wat ya kilat kilenti ban weng ya kini jing ba kinong trei jong kani ka company kilai kendo bat kham tam ban shim khia ha ka baya dei bat kimat jing dawa ba kilade pensngau sya ka sarkar jela bat syaki bor punya jong ka company ha kini ki banai baladep ula ongru ba ka seng kala pensngau hakmat u menteri ba ka sarkar kadai bandon daga monitoring cell kaban pek ya ka jing trekam jong ka company gibon ai jing shikri ha ka jalla namar kumba long menta ya ka GVK EMRI la bay pisahi dak sarkar jalla benpau jong sarkar kalong ba kati hi kaliang jong ka maintenance jong ki kali 108 ya ka ba bunsin hi ka bu ka jing ma nadu ya ki ni ki nongpang ba kumju ki nong trek bedan tu ka ba ar kalong ba la absorb mentahi ni ba kejing nyon ben ya ka juk trekam ko jongki ya ka ba ngi ba kala downsize ya ka manpower ya ka perlong ya ki bikin tray la isnei along overtime ya ka ba me hap shu kat kum ka labor slow kan tikini bro nglawan man pesngo syakal yang juga government ya ka ba ngi ong ba ka government kam dei ben sponsor without condition habadi ba kaliang ya ka dika GVK mo ya ka ban run ya ka dika emergency service medical emergency service ni ke jela ka jongi di bandar with a condition ya ka pada kalian ka government kan monitor from time to time kan kram kan ka government kan monitor bakan i bakam dan ka donu ka jing syak suppress haba di kalian kinong tray ki tray take for 108 kum kalong menta kalong ba kalian jong minister wong ba kat kum ba agreement ba ka sarkar jela magalia la sign kalong hadu arja rapoi kan kon dan dari pedeng tadi di bakadan sibun kita ki defektif ke bakal akta ya kinong tray jong ka GVK ni ke jela ka jini ba pelong ki banyak ki teng lawan ya kenu government dan government lu ka ong kala ada ay kata ka for ki within 60 days mo bahkan sim kata ka jing pensyai na kalian jong ka GVK ban pensyai lo jing ujur de ki union ki batare te po bonjor in di takadawi na kalian government kahong ba kamla men 1 minit no hadak untuk ka ya sibun ki prosedur hiru di menta na kalian ka first priority bagi demand kini kidi gitu bang itu bagi menta ki ambulance nang ta bakade bagi bagi staff bat kadang sepoi ru ka ba hin ki hendak penai ka adap kadang jing ki te kadang kata ka jing ki na kalian ka union ya ka ba la adap pen bet ka company GVK le hadir bagi joint train ya itu singi be ki jong ki ru ki od tulok jong ki ma ya ka ba kalau double standard yang kini company ke wan man ship yang kini ka contract ni ka state ke jongi te na kalian ka jongi hingi oi sarkar hi bahkan pet ha ya kilat kalenti ba don kalenti bahkan shim hino syaradi ru matrai kata hi ka biang tam ya ka ba ka kumengi i bakal mentah kan kani company kalau kani gelek ke area jongi kam shim khiai yang penting kini jing ujor na ka pos bla ujor ke matrai jongi ka GVK kendai pun usia spa kadi ke biar state government tementahi ngimtip ke kita ki agreement ki terms and condition pat ki ba ka government ka bu hai ti po bagi sign pat kani company te nangit scam ba company khamstat mensyukran no jadi takada hi ba ka government hadu mentaro kanamla terminate easily ni company da kadar penuh default ro nama kumba kalau menta ya ka salary bagi siu ya ki nong trai hang tairu ki siu ka paman me di menta mo kajing ko akam wa jam tekini ki briu jongi ti service rules ka ba bu company ti por bagi ban join ti ka trai kim dalang aware than kajing e menta ki ru ka sim jang e la da kadang kajing sanyan nuru because why kajing e ka ba sanyan kin pa nuru kenamdan nanti ki nama beliau ya ada agree ya kita ki service rules bala bu tu company atau ko por baka government baka ko por baka
company ke issue ya kata ka appointment letter ya ki kan haba kata ada benda ka options si la da sebut minta kan ke GVK ke field. What other options? We have to find another suitable company ke bala manron ya kan ya. Dan repat kalau ba ni community ba sarkar kan play a very vital role ba kini ki brio ki bla tre kan ke GVK mentabun ke ba overage ki mla su penyo kam da ki wi ki kam pat ka tre ni. Ti ko government kan play kala county bahkan accommodate bahkan request ya ki wi ki company kan take over ya kan ka kam ba kadi bendor ke provision ru hendak nasat ba first kadi ban ai ki ba ka expertise experience kan ka jing temu hi ka ban kong hi kalau bangi kwa hi da kadon kalat kalenti ba government kan le hi dala dia mo kan run hi dala dia link ba ka health department itai suggestion ru ngadap ai how Ahmad minister concern dan kalian yang jauh orang pet lada kami di suggestion ai ba PI ba kamu ba government kan le hi dala dia kau ki happen song ba cabinet kita ke expert when find out ba kadon em possibilities ba kalian government kan run hi kan le hi kan na kalian ka jong hi dap da jeng solusi banyak imo yang jeng ke ka ba perdo persa jeng hi kan lu hab mi su pemadan ba happen sim ya ta ka sinjam bakin syatkan lembu por dan lain kalian ka jong hi kalau ba ni hadu mentang hi daran kat lang mat ki bagi melakukan penbore ki rupa bagi sange no hiru dengan Pak Jo kata di mana joki dengan sudah lah sendak joki bahkan kau government kan simkhia jadi itai nak kalian joki ke rule ke bangi di NGO sing apan play habade ko ni ka benta kalau bangi hapan ai ka suggestion sang government ke jengmut banang is khaman kum gini ki boro ade ka government ka di benda la jong policy habade bilang kini ki agency ni ki company ko na ba bakim di bikin wan ni ke jala ka ji bikin exploiting ni ke provision ko makalong la ekram ne ka tum ka di industrial policy 2007 hang tu kalau mention clearly bagi ni ki industries ki bawan start up hang ni dak ada lah kajang percentage ke bagi lokal kin yo kan no bagi bana bar kin yo kan no the same thing dengan apply hiru ya gini rikum kalau mentang yo jengtem ba ka government ni ka sign ya ka jeng sign ya kan ni ban run ya kan ni emergency medical service ni ke jala kajang ni na try long kalau blindly syua be ke pisah ya kan ni ka fleet department badan ba ka management ka fleet department management ka GVK ya omdan man monitor man state government ro ada kali kita basnir ne kita bahare omdan monitor titik company kile ka baman nomor ba ka tu ka fleet department no head of the fleet department wa pa page of management ka GVK diutun report ya kali basnir unum not mau he go against the management of the company dikata-kata ya suggestion ka government maka dibendan la ka jong ka policy ba ya kung gini jaj company bawan hang dia ki different sector ni ka dibendan ka monitoring ni nakali ka government ba kum kalau menta ngiyo complaints ba ka salary ru have not been paid in time khamsi kum ka po beri CEO ki long pending dia ka government ru ka dibendan ling ba ka labor department kana manumdan ka suppression ya ki employees ang to dia monitor every monthly monitor ba ka salaries ba kum long menta ngong kendai phone of sispa ka ai ka state government ya ka pisah di government kan make sure kan ba kata ka pisah ba la desio ka kesio ne ba chikni ki employees ka beri ki beri jong ni kan jadi kata ki no kam ni tai ka jeng kam ni ka bangi ko ki NGOs ki kwa ban ai suggestion sa government ba nani khmat ni ba kinu ki company ki bawan hang ni hane ki jala ka jong ni ki dei ba kali government ka di benang policy ko ka ba kanan ki jumento ya ki khun samla jong ni ni mla man sepet tang one side of a coin mo tingi nang association sha home minister ru balong dolong bala will be in the round table from both side teh ke ka bakini ka complaints ki ong bakitu na kala GVK ke complaints ni sayo ya ke ka kata concrete you kan nama mata ka GVK ka ong kamta ka ong government ka khampat ai te ki ambulance ban replace ka ba na kala yang ni ki ong ba ki ong make ambulance maintenance ambulance kamdan dia kata ong minister hi ong pada kadang hi ka long ka kalong ka bala dia ben song lang bro ngot apa yang employees jangka EMRI bat naki management jangka GVK baka government ang takapo ni salah resolve kan kata GVK ko ngamlak ban lek kini baro tidak ngamlak te kalau no longer interest ban take up the work and posted jongi kita kan sha nakaliang jongi health minister hi long bed and pay kung kita condition badan to agreement ya ke bangin hala banyakran minyakan be kata hi kita kata hapan kasyong me haka terms condition to agreement ya sign to ko miswa te nakaliang jungi te ngismu ba kat kum kata ka jing kwa ka jungi kam dalong positif mo nomor blay kita ki rules ki an mo kum bala batai ba antan ru la si exploit yangi mo rei menta ngasuban ong ba
nak bentar kas jing bakla juga sarkar tentang isya sistem adu kan ni tinggal suban ong baga sarkar kan ban penbe digidik ek borok jinge de tang namar bangi sngu popat ba ula du nong hadu kata-kata yang ke service te ni wala kata ngi compromise saya sisin bangin ya penbet yang bat management tang namar bangi sngu ba kipat ba ladu nong ni hab compromise sisin pan bangin hab ban yekren saka round table nrei lanu kan khot ya kata lanu ban long kata round table nrei jingsha ka sarkar mah kan kalau dem form ka high level committee ni la dem yekren hang turu ya kita main diman jungi nak liang jung company ka kadang kerengah hi minta tinggal tip kan yalam si kan ye mo padang iwan ye keren biang du kumbala betha da minister dengi hapwan ya kata te minta ka jing bakla kalong jung sarkar mengipat kalong in hapwan syaban ye ka jing cha long napdeng para trailer kisah stop minta kita nak hospital oh iwan minapuan hi ini penting ni kira dan kita points pula keren ba antan na minta ki good condition ambulance maintenance minta na bentak ki manpower mo kenang ba kan long exploit ini meeting labu nado akai HLC meeting labu ba kadiban ai kata 100% enhancement kemud kan long double no ketulok kejungi kemud adang yo khara hajar mata kan long no 800,000 kan kar clear kata ma tebal kan dan pat kata ka 30% CTC annual increment labu kata kai kalau nggak masuk tenan bang baru ia suatu ega jinglong jengman ke condition baru ke bang bahagia cengih muka sarkar gadon cengih juga employees gadon te ki labu Ahmad yang ini gini ki fratly ki dan gini ki charter of demand berilai penduduli yang ladang ila ban la belai lo jong gini ki nak gini life penduduli cengih ki fratly tinggal orang yuki demar bah dia ke demand gambi buat ka badmi ke sarkar ke demand jompi buat ka management dengan state yang ni kam kalau kena meeting belum nasi kemudian orang nak mentak ke working hours tika working hours jompi ke agreement bagi sign berki ke working hours ke badai juga sarkar kat kum labor loss ya ke tungin pet bat ke badai ke hak ke jompi di bendong bah kabar ke working condition tika ni ke working condition tinggal suatu bahagai kata ke working condition jomki ini kalian dengan sarkar ingin penyaji ya ketua meeting belum mendasi dan ingin kerja buat management tidak ada management company yang ingin kita condition berpuai ke sarkar gaji kan menempuai kan sesuatu tidak ada sesuatu bahawa gaji kan management gambian tidak nikmat lagi ki employees gambian nikmat lagi kini ki isu berdasarkan mani mener gambian luar gaji kan kalau masuk tu lai suatu bahagi kuat benon mereka pedeng ke fang ke pedeng kena menwara ke jingsuk jingsang ini keren cuma mangi ke balong what is do and don'ts dan suatu baga do and don'ts kalau compromising tingin sa khat pode yaki ayo banyak keren benda yang bedengkap kalau juga ni point ki bawara ini ki jinge keren nasi lanu terakhir khat meeting yang ni aku ada berkat keluar no, tambah kalau ngom ni mau dia berkap, tambah dengan dunia no ya guys di la sandrik nomor buah, la syala sesejan isuti, laiterik along minister in waiting for the President of India, the Honorable President of India, live at Southrik have done by the President of India as a minister waiting. The santarik
dengan sawan jo office buat ngangit dengan sekliar yang niga yu mendak sebelah sendiri itu gi basya dengan meneng la ekren niki gi ombakat ba pat khot ge jing ekren ngindang syong hi ti ko ngata ngimla ban khang na ne ban bori fi ngimla ban bor mo ji ko ajung ki baki ki ko amda te ne meneng ila persang hi ban omba umum nuru lada long kat bagan don ge kan bagan sagi ajo support ma maki gi em ko aban syong ben ya ni ga ngastai jadi napreng jong ki kena ke FGGP kena ke su jong i la ban khang pi ni la ban bor pi kita ketiga kemudian ke bawan daki NGO ke hospital juga kali menpet ha ya ke jeng e ke ba maki ke kendu ha jeng sistem daki kita ga insurance dalam ke sarkar ro ada ko ong mangde ban we pensange no ya ka jing trekam jong ba GBK ru di man ai 2 months notice ada ke GBK ru wong tre ju man tre bukan ya sarkar kali man ai 2 months notice ta as per agreement